Yechwe my MPP amanyoko Dr. Matthew Opoku Prempe. Afeyanto akasia no so emfama o. Yeda so wa amanyoko mu na aba amanyoko mu a. Panyi kwantra for the movement for change kwadwo alancha manten eno no so kopie mu zongo zumunta ya eno ho ano wo bontoa zongo community ho no de to omani mu se yetimi to abama ne pa na so be ga na mampanyina sa makaranta wono machichafo a wo kira de a chese wo mo ho no kamia ye segana aban bi obaba betena konya so no ya no wo mo ayi wo mani ama sa teacherfo ye ha adwen ye pa eni nti ono alancha manten so oba na obedi Ghana mampanyina wo be hwe atue teacherfo yi kapa. The Makaranta teachers are not considered as part of the Ghana Education Service, which is unfortunate because teachers are teachers all over the world. So I've also made a commitment that if Alan becomes president, that we'll make sure that we integrate the Makaranta teachers also into the Ghana Education. Nanu si ya chere na nipa binum so a wonom wo ho na afei NDC wonom zongo community ho Hajj board wonom so den nsem kakra bi sei eka homaye commitment that we will make sure that some of the leaders, particularly among the Zongo chiefs and then the imams, are adequately represented on the Hajj board so that they'll make sure that the interests of the Zongos are protected. I do not see why we should always put only political appointees to control the Hajj board. Abusua yanto akasia no so adwuma ko enyan esiem constituency no won finfin mantamu na wonom abo isu kwadu pa sanse enche bia na frankatuni de ma NDC amanyoko de beto dwasa saa isinsensem ni abato ne registration ahodo a ye no wofa isi book ana se nkrata ye de ba beto aba na chese wodi kofi abekọ na amadin ene hye ho ya chese ne ma basa na akopie mu book ne nkrata ye de ba beto aba ni mu ene na nam so ma enei wukopie mu wadwuma ko enya na esiema nipa dodo a wo no ho wo boy isi kwadu se sansensem wi a yekoso nyina na isi nim hu bi ento obesra manfo wo no ho se wokọ abato mbeso ahodo a wakotwere wudin wo honom na wakọhwese niema e wo se ekoyie no etesa wo ho ana na entesa wo ho nso a wobetimi ahwe na mde niema tutu yie. It's quite interesting to learn that after the transfer exercise, the UC's daily printout totaled 1,271 voters. That is 1271. A figure confirmed by the district UC director at our meeting with her yesterday in her office. Ladies and gentlemen, from the analysis of the data collected from the 176 exhibition centers in the Ejumako Enyam Esiam constituency, we observed that the total number of voters transferred into the constituency per their exhibition exercise has been unlawfully increased by 1,509. That is 1509. A development we have since not understood. This discrepancy was not challenged by our district UC director, who in her response was also in shock of the development. Abushia NDC communications officer Yeora Kalahad Alex Ando and Yekotieni, young consent for Fromu and Famau. Yatwaka Siano Soa, Dr. Kenneth Ashibe, I governor of the Media Coalition, and what they bought Ghana for Kwadu, and in penny for one teardra son wakase. Sagalam say, Yensu, I almost says, and so I go a Ghana Mantamwa say. Ya kwatwe say no ni nyina gya sempanyi for wono mo wo man mu ha say no wono mo nhye antia nhwe se galamse adwuma ekoso bebre no wono ebehwe ama ato atimi atwa we nam so ma yensu a wo ha nyina no kyese asai a yenya bi kura emfanye bibi pa a ha adwenye pa eno no wo bo MPP wote aban so kwadu se na nkomo ba aban mu wo mo hye bo bebre se wo mbehwe se galamse mpode na nka eto betwa na fe di adenti na yedi ahim e wo man mu ha say yodi nsem bi say eto dwade maye. These are desperate times, and you would hope that leadership would stand up to it.
The challenge we have is just your leadership failure, so that's what needs to be resolved. I am hoping the president will take a cue from the likes of Otumfo, who, find 3 chiefs involved in the illegality and deal with them. But in our situation, the state is not dealing with those who are actually, responsible for this carnage that is being caused ourselves as a country. We are not punishing the influential people who are involved in it. And unfortunately, those who are responsible for dealing with the issue are themselves either complicit or incompetent to deal with it. Either way, they are not worthy of the positions they are in. Dr. Kenneth Ashigbe, Governor for the Media Coalition, and Yakwate Nenka, Wabon Penyufo no kwadu se Sagalam sensensem ya yakoswe, onim nim ho binti wontimi fansem entutu yie na yakwate nini. Afei yankọ kase ni mu na okọ afanko magistrate court ya. Abrantie bi a yesusu se woni soja ni bi eye menteme ho asiba ma tuo kasa pay no awakopie mu e wo fanko magistrate court ya bra posifo ache no se wo meyi sansem yi ano na ne no kopie mu na obisa judge bisa ne se Abranti asama akwɔhye wunim ho bi ene eno ane se tedwo hwe judge anim se ya abranti yentime mie na no anka se mi bonitu ana se say na ekɔ masa brei yesusu se abranti yese tu na sam na hyeda court se da foforo ye besa tena se eno na kasamafo de mabusua wonom ahwere wonom de hye na 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 oforiata ene wakasa no se ye ma mratene na afi de asese asotwe a ye de ma abranti no entimi enye adwuma case no esiwo aswa ha say and on refer ma anti-robbery unit. It's on refer to Archimota. I think that they knew very well said that's not the proper thing, but hey, on here on investigation on the refer on the court, the lower court. And eventually no say on the bahasi for committal trial. And you buy prosecution to me actual courts evidence exhibita obe rely on Oshoni Nara Emma one lawyer no so on bisano was Anam sana sansensem yi and ensase ho sansem kofa sa to boy e de ba ma rehusem yi si yenti woni pa wono so to asase ne de ma sojani no ono so de nsem sei e na tudwa bitimi aboa ama etentrene ene prepare akoso wa bra ye move every district court no akọ the higher court and senior nana wachikan Ghana ni bebia enemy enemu amugina ha ye freedom ene prepare ye no kre ene obi ehwe because ebe ya say ya ba ha ya ye adwuma obi abenya ne kakra akodi na etimamfo bi de omo se atutu asem atuo no omo de omo betwetwe atoto akunkum nkrofo gidi se saade no ene ade a ewo se ade we betimi aya na montuo bi a yakoni eduru anim a judgment ebeba be judgment a ebeye esuade ama Abushia Winnie Board in Degu ene yakwate ne nkan a kyesa wono ne tonsase de ma sojani a ya wahwe ne nkwa ato na nanom e wonsie do na wokasa de nsem se yetudwa e ma yen na yenkwa amanyo se mu bie mu kopie mu e wo Wasa East constituency e no wo Western region ho a mrashabadwani de ma Wasa East amanfa wonom wo ho ene adehye ne amanfo bi a wonom wo ho so ayensamoni bi nyamrasem bi e wo ho no ma kyese DC ya wo ho no wonom akoto ahye ne so abro no pa anya asem keto ani nyina ne se ebeto dwasa DC or say or ba behwa ma manfo a wonom ho a wonfiri Ghana man mu ha say na say wonom nye wasa adehye no ye ba beyi wonom afiri ho ene nanam so e ma wonom ka won ho bom mu kwto buru no pa anya asem keto ma abrante ono na di mfie no be se aduonu baako
watima to na nanom wonse do ya rehosem ho pa eno na nam so ma na nakwadwo bo amponto so mienu ene dwanto ahena ono wa wasa nyinam e kire yensem mu esei adwuma bia ni ekoyi grem se adwuma ya kakrakra leja ya hamlante mba so yetuna de a omoto ya ha di sia besaka wofo a ewo ekuru ya yetuna de bia rento omo ye ho akyere bi akogi low ababosia e de tuna de ni me nyina abasa e de ka de aba nti this is akọ besaka ya ha ogwu ha nyina de wa ha papa papa be si a ye ni ejo onye mpa awo no ani ni de wa de to no esi koso since ya no mokoye no onu eduane kura esi abontina na ase no wafo ade o de abefie cause ntoye na ye de enkoso yo eno akire na honorable Isaac Mensa wono nso ede nsem kakra say ya tudwa yeah sans so be hina me between say o mana me aso ati say tu ni ade wo say police command me na so say tu ha de me yifi nantie no nye o majuma ese ye hu hu no bia mba me ma so bia ye pa so bia titi ne samane aso bia e pento pa e do ku sagane adabi ma so bia me aso no yo amanfo a wonom so ewo wasa ehon so ede nsem say ye na tudwa yo agubisa ye guso aye pene no ede amamo ye nto akase no so na driver for ne timamufo bia wonom akwawu asuben wonom akire aniso na afi wonom so bokwa dupa de kire aban ne sanse womo se afia bato e ba beto ne December ne da to so na nya de a wonom wo beto aba bako sei sanse ehura kwan pa wonom nam so na se wotwi wonom sen e wo so a ani wu na anim guase pa wo se wo de wo sen nam ho a ani obeba fie week bia je se ne wo spare pass ene wo absorber wo kwana wo kwosesa ne se so absorber ne sa spare pass yentimi nto enti obesra ban se wantimi amma no ama mehwe won man je sa amfri sa how yi mu a enya de 2024 abato ye ba betu ni wonum betu bida ya from okuku ya driver ni me ya adwuma ko osubin eno kwasem ni okwan de ade nyame nko ana bo aye kwan so na eka ye bo no kwan so ni easy ensuo to a amana wo kwan so no ena bepo bi a wo kwan so no amana na tete ekwan ni mu ama se wu sane a uchimu fadifa na etwe ko benkum enti ama boardrent ene ense egu ase de ayre so na otum yenu bia ade ko fitam so na pass ne boye den nti tobiri bia ya na ye pese ye kosra kra a driver for binuma wono de wo mo hyen efa sa kwan yi so ene kasa no akire no nso timamufu a wonom so wo sa mpatamu ho so kasa sei nsusu ye ne se omo ntimi amwa ya anye kwan na amaye dia ene abatu ndu omfa ballot box ma because senior ya trans ye ndi hu so o ma hyeda ese yam pene amomo amedi wo mduma na o mo pe ogodu nsem ho nti ene o mo boye sa abro nti se o mo susu so o be boye sa abro ne dia ye ne won ni hweka abatu wo ni duru a ba bi o mo susu so o mo ye kwan ma wo mo no mo the ballot box no ko ho ama o makoto abama yo timamufo bia wonom wo empatamu ho na yekotie wonom ni 21st clinic aya osiatica expert onipa entine na sound to asesa bisa fa na ekokom besi una ase no eno na se pobamu anasa yare bamu apotofra na siatica edine de ye pa enintie na 21st ya na yabase yababehwe osiatica yade ade ama shoku nyina yehwe na mom de yakwadere won pa ya siatica yade ene nyame adom 21st clinic ya na ya ba ye nkrabata ye bese dunum e wo Ghana man mu ha sei enti baabi a wo bi a wo kumase bechem sunyane baabi bia wo bi ano wo betimi abawura ye nkrabata ni bi na afa wo so se ateka yade no ya hwe ede amount 0540 311311 0540
311 esan say ye ne wo nurse ne doctor for wonim de no betimi de abibiduro ahwe ye de ne sedi esitie bia ede amawo ye nti wo fresa ahmatwofo ya wo betimi ne doctor for atwetwe enkomo miso fruit drink na no pay mama hoden san say ya no de deda abadwa so atema mama betena second kan kasie ede ma wo seyie miso ene wunya bi say ye nhyiamu ase birthday party anase baby bia wo ye nhyiamudie bia no wo ma wo nsa eka bia na asa wo boto manager e wo hwe overseas ho na wo nsa ka bia do so pro beboa na abusuamu ni nyina 0246 270-221 0246 270-221 na fei won so timi ma onsanka miso fruit drink ni bi na abusuako ni nyina enum 5G drink ataye kire eya hoden enuro anasa nsadededa eno so ema wa hoden pa ene guarana warm grapes fruit na fei ginseng green tea nyina no ya puto bi dia fra chese eboa mo ahoden pa 0246 270-221 0246 270-221 now so miso 5G drink no and so timi ma wonsan ka bi 3A cold capsules abedja so ene koko ebetima jautipaye gagaga pa chese wojo ho a enye ye ntrase ma koko nyi nipadua ne moso wotena moto so no wada woto ni nyina ye koko mesraw 3A herbal center wo mu pa wadi abadwa so a 3A cold capsules wo mo ede aba no wo bubo ra pharmacy shops ahodo a wo betimi ama wonsa ka bi 0546 107 0546 107 now on so timi ma onsanka 3A herbal center edu pay ebi OCP fertilizer semi fanto bibi animo se ne ye akuafo dia ene akuafo akatiti simu kokko ne mo no bai so no ene OCP Ghana Limited wo mo na di OCP fertilizers abadwa so a waso obi bia e ma ne nsanka bi se wo ye akuafo wo ye akuani nko adia NTO 0555 909437 and that's 0555 909433 now on so ma on sa entimi enka bi eboakuafo pa express group wase wode wo tu kwan ene say Europe US and say baby bia opese tu kwan kwa bobra wukosua de na wukoye adwuma pesika gu botomu no wase wabepie mu e wo Ghana ha ne nti baby bia wo no wobetimi atutu umrika aba wonom bro no a wonom woso na wonso watimi ene wonom atwetwe nkomo kumase wasafo labor runabout wo kwankran pompuni mantemu a Kanashi first light na wonom akopia wo betimi akọwa wonom akotwetwe nkomo 05081133 ana say 0249004448 na wonso express group timi ne wontwetwe nkomo wa bra wo pese wutu kwan cloud internet ene waba ede ama why wase wo pe internet papa pa nei aba nkofo didi wonum dwuma ma wonso woniema ye ekontentem a cloud internet ente nei ya ba se cloud internet ubetimi ene wona twetwe nkomo na face se de ensem ne tie bia no wo de ato wom no anim abusua ha na ye gina sanse ba akofo akonya dodo akonya ba akofo ntena so ani nti mode hye mesore na dwumadi aka wo Sompa TV so no ye de aba besomo samfo panyini eyo wura sante yeboa midofo kuku anso na tena fidie chichinchim fidie ede ma me midin ede ma me akua nya semhwe yakra mu nyina 21st clinic yes